Muslimin dan Muslimat kong lo hormat. Sepiak-piak nyo pel wili kong to di dalam bulan Ramadan makinan nyo pat ho domlai nyo pat ho yom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka trai da chi agama Islam da chi agama kong khan ho kari to an sia ma ku mu Allah Subhanahu wa taala. Da chi agama kong khan tatul ho pahla mu Allah Subhanahu wa taala kong pat pong makinan cứ thế dạo về đầm lai thế dạo về yom là pa pe vilia còn to thì dalam bulan Ramadan chui ya thế chia pe vilia to thì dalam bulan Ramadan hang ngã baka công ty hồ faedah o sumgap buộc cái Kajuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat pat mu tegau di dalam gengau ngah amal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala to di dalam bulan Ramadan Kayo yung tôi hadith Aisyah radhiyallahu anha kong kat yalai kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi Aisyah radhiyallahu anha kat yalai mata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan kat pat usaha peng yakni nga amal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala to dalam bulan Ramadan nan chiang pe lai khai tong pi ho mana le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat pat pre dum lai kat pat pre yom neo tingo pel vilia kong to di dalam bulan Ramadan hang kat pat mu tegau di dalam gengau nga amal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala Maka Allah Subhanahu wa taala to pe trai rum hang bulan Ramadan makinan trai ya usha peng ngah hatom amal kong soleh to di dalam nyu chui ya trai chia pe vilia kong to di dalam bulan Ramadan prenan tingo gengau kong ti ho faedah o sumgap ku trai ti ho phat prayai o sumgap ku trai هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين